Ha ka janmir jangka lai tarik nailar 8,000 ka Khasi Student Union Central Executive Council ha ka jingelam usamna Ruben Najiar General Secretary lembat usam lapan kemen Sanmid Vice President kilalit banbu daga dor khas show Menteri Rangba ka jilla Konrad K Sangma bandawa pentrekam halor santli kimat jingdawa ka seng kibakan thup bandawa ban pendam no eka public hearing jangka Shri Simen kabalalong hakalai puai tarik naitung ha elaka Nong Kli East Jaintia Hills District Bat Bandawa Wengkam le Deputy Commissioner jangka East Jaintia Hills District ya Superintendent of Police ketiga district lembat ki office bearer jangka Meghalaya State Pollution Control Board habakran syakilat pathai kubor General Secretary kaseng samla Ruben Najiar uloong kaseng kadawa khatsan sngi ya ka sorkar ban pentrekam bikimat jingdawa lem kumta kaseng kan mi syamadan ban penlong da kajing ki palba uloong ruba ka jingshim ka seng ya ka senjam ka long halor ka jing thok jing syukor ka sorkar ha ka baya dei berkate ka public hearing haba uloong ba ya ki ba persya ka public hearing sham la sha ban rong ka public hearing wat hadin ka seng ka ladap ban pensngau show DC bat SP bagi dei ban ai like lut ya baro bat ban yada na ki ba kershan khamtam na ki brew jong ka Shri Simen Wan jubu dorkas ko jugi minta kasih kalau terik tugas pada pendrio yang Chief Minister Jompa Jala kadih halor santri kiman bat ni ai por khatsan sni ba menteri kam kiman lem kumta kaseng khapshim kimi senjam baniki ka seng khapshim nikumi ki senjam ban ai por khatsan sni ya sarkar nomor ba nilai I ya kajing sha thongbor joka chat pendrio nak yang joka sarkar kabalaja ketika di East Jaintia District kemudian baka Shri Simen kajing top kajing syukor kajing lamlir yang kalian ka sarkar kemudian baka MRC bat kiwi man ti ngila airport khatsanski ya sarkar bakin menteri kam kini jingdawa jungi baro lem kumta kasen kan dan wi kalat mandai ban mi ba penyakhi ka banikong ka jingdawa ka jungi kalau ba ban weng yang ketika public hearing ban council yang ketika public hearing kabel arca kabel juga statement omdi tamban weng yang ketika public hearing karaju kaporu di ban wengkam magor Deputy Commissioner USP ke East Jaintia District iki office beras jungka Meghalaya State Pollution Control bali dawa ya kata kalau ba ni ba ratus ni kat kum ki lat patai kubor pilai cover di news ba iki ba persya bani chaka hearing kim sha arsi na license shwa kapor na kaliang jo seng ngila ikundu UDC ngila ikundu USP ngila omba man kapor ngi lit dan kum ni kinja public hearing ki judon bet ki sha penwet na kaliang jo ki patba ki break ki bakersan ki ba abai bisa ki cement factories ngila ong baki gede ban ai free passage ni baro ngila patai na shim phone numbers juki police in charge ni baro ban yarak photo wasni Henry hatu wasni hapor bilit pat ki dekhot ki jui na kalian juga seng stengmir hapor ki poi hata kalian ti bodum isha kawang tear gas bagi sakut no steng ti minmir ki kawang tear gas ki pulit mr pat ki kawang mau ki kita ki mafia sunki joka Shri Simen labun labun kali ke ajulor labun ki bamsau hakaju por undi kata hadu kita ti ya kata kasurok tu bamla malum ayat banlet bayanu ilu kinle cite sepo jaka badon ke public hearing ti kini kim la banja dem ka jingtip jung ki pulet krem ka jing terekam ka jing snok ti lang juki pulet namar ba hatu beling ila angno belum ta namar ba hatu singi ila dak spasi ni la ko UDC USP iki thanat ki badan ki area ndai undan menurut topik ya ko tekani kadai ka konspirasi ka bahe takada ka jingdawa ka jingi banikong ka di ban scrap ni public hearing namar kadai ka jing sha thombor ka jing don bor jo Shri Simen bat ka sarkar bat ka kum ka seng mla ban aila da lo benta
but bangin welcome lu ki UDC SP but ban initiate departmental postings persyaiki kaba ka di halor ka MRSC ni hilat pathai kubur ngila pensgu nakapor halor ka jinglong jingman juga MRSC Henry ngila air ki jingto syaka sarkar ban pensya ba kai baki omki kamre namar bangila file ki RPI ngila tip ya kastita cuma MRC kalau kunu Henry kajingkeran jung Deputy Chief Minister hatu osmi ba perston tensong kadang penbitar kapen klub ini wala ngila don ki ko islaki ba yang ngila tip shy kalau kunu jung cuman Henry belen idang mut ban lam liat mut ban keren kutu kai kata kai kalong kabang nakaliang kasing ngila ban diang but mengismu bala post nam ta mereka ta don si Henry wat tang ban itang tak isin du juga marsi wat ya ba don ru kadang ile aku nu ban weng te balik ka sarkar ka ko ban weng ya ka kam putri kam MRC lesi ka don ka sha London ka bala ka jidawa ka jingi ka ban putri kam no yo ka migrant worker act hau usna parja apusau nakaliang kaseng kala don ka jingi ban kendang ki barjala ki ba wantri bian ki barung bian ko ka jela kumba arjar tamut ki barjala ngina ape buru ki sorsulong ki district hatu kopor nakaliang ka sarkar kala khot ya keren ini kala amen no ya kata ka migrant work mang juga jela arjar arpo bekila tersat no kita ikendon juga work permit hanta hading katu ngila mut ba kan terikamu kata ka an Henry hadu mendapat ni ba kata ka an kapot boy shunu la ars na menta kadang sudi lesa wala apas ta cabinet kala abu syukur house sendai ka baliran kalau hadu menta ki ko terikam te beli ki ko terikam lesi kan kanya penuh dalam Syri Semen nomor kita awal mara itu ki menteri baru kita logi di dalam itu Syri Semen Factories baru ni don ke subah ba ki don ki kar Bangladesh ki bayo tre itu nomor ba ka don ka jiksi ke baduna ki Henry man ka po tangi lepan toket ding tho ban balik inspect ki nak yang kulit nak ki bor penyat kim chu aila ni balik itu ka don ke ki Islanda nomor ba takra wala ka MRC ki ko kam lesi ka jingrung jumi jukini ki barzala da kadon ka klub talasi ki haban register yang lebih untuk ki haban register yang ka shudong te kadon ka dita te gini ki borong ni stu kadon ka konspirasi ka bahe akhlak tani kamat ke masa kalau tungjam ka halo atma julang ka bringkong yang ba di benweng no ya person review ka ba nomor bakar kung ka guideline aja khandil jok sarkar India kam sha shu bandon kanu person review nam tagi group D group C but group B nang gazetted post and then ipat bo jela ju ipat ka person review ka nam itu balik ko balik ka person review nomor bakar di tek tan puno banyo tapi ki beri jong bat kani kaya puno di hakini kam bian jong sarkar nomor ba de yo ban thep ki beri jong haka ju poru ki yo pendon kam ki beri hakum kini ki public hearing ni ba ban ki record ki ban penjab kuntar ter haba bade ba ji puspa ni keren ba liban wengno ya liban pentrikam motor ki reforms ni ki suggestions ki bina ai apa dia pakai MPSC pada MPSC la dong ka tu kan ni kendon ki bala trikam dari ompat omro hakaya ka diksi ni ompat trikam dan tanu minta banaru usam aja usah nilai aja kan ni hadu mentaru empat don ni tak kala bat nilai thak banyak keren keren te kita di hablong tungjam bahwa jupor ki wir menbudu kendon ka special yang SOP dan standar operating procedure nomor bagi ni kita tentang kadang kami juga nomor kimdon pengembangan kimdon guideline ke tap comeback kat bomon buat ke bakhadu ka jingdawa kabasan kalau halor ka isu juga negeri la kuma pikirma bo azar urusan cerita ini nilai ki kamat dari first jong dari banyak rems ban yakran cipang reservation ban yakran cipang kiwi mat bakta ya ka nigrams hatu kupor ka di kesokan celahi kabawan partikular kabawan dan penyusup omba meli ka cimpiak sokan celah ban pempet ya kendung kendang pupuk nigrams sebagai haj ministry Henry asis na menta kita kejukular ki lotang ki cimpak sudah
Nistu impa stop recruitment migrants temar bakadi ka caka sumat ya ka jing pensange ya ka recruitment kan keta ya ka keta ya ka caka sumat tingi ka dia cui so kolekti ya ka pos na ju kendu ki head minister kendu ki chief secretary ban pertama gamat Henry hadu menta kampat mi kanu ka jing siso te nakalen keseng mila kadang mila mia iki jumlah top ki syukur baka jing tombor jong ka soka jela tingin sim la shuban yaisha ning sum la shuban ap kita ki iki baro tingi ngai por khatsan singi ya ka sorkar bat lada ka sorkar po ki khatsan singi kamla man antri kam ki mat jing dawa ki jungi te ka seng ka hapshim